Hello, naimbag nga orasyo papagayam. Siyak manen ti pagayam yun ni Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang yo abiyanang. Kan bang kabkablaw kada kayo itinaragsakngal daw yo amen. Surat ni pagayam tayo Rose, tin tay basa ka ni drama ita ngam sakbay na kablawan tay paibiit, dama Mel babakbak di tabugyas Benguet, Jonathan Bukang, Dongoy family kan, Maske family from Eden Dongoy, kan ni Roding Papilya, dita Nueva Ecija. Kastoy man ti surat ni pagayam Rose. Dear manang biyanang, aday di nagbalin anobyok, adayo ang natataangan ngam siyak. Tanasurok ka 60 titawan na, edin to ta siyak kat nasurok la 20 titawan ko. Jak kumaklunan ngam napilitanak, gapo iti panang durdurog ti inak kanyak. Kan gapo tanasingpet, kan nagagat amang sarsarungkar kanyak iti balay may, napilitanak ka ng aklon, tama siya nakmet kan kuwana. Katapno na lawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Miller, awang ka di pa'y planaw, amang ikalay sa kiniraws nga anak ka. Nabayagan nga ipagbagak na itakin ko, ana. Nailaki din dayjay nga ubeng. Kaya't may kuman nga agkasar kayo. Tapno maadan kami metan iti apo ko. Uray siya ka, nana. Nanang ko namon kanyak. Ah. Takas lagas sawa kayo iti anak ko, Miller. Ang yaman akta, kaya't nakagbalay na manugang. Nanang. Wen, kasta. May mayak maladun gan no nanang tiyawag mon kanyak. Hinapudno na, nanang. Kaya't kumutan ti maadan iti anak. Di pa'y kayat ni Rose nga kasar kami. Alabay takasaritak to ti anak ko. I work, Miller. Apay ayang itantan mo pa'y laang ti panagkasaryo kin ni Miller, Rose. Kat di tanto malat turong yaw. Jak nga rot kayat, jak pa'y nakasaga na. Anya, kaanon tupay ngay? Kasanaw no makasapol iti sabaling asawaan na. Katagsapul lang awan pakibiyangak. Kayat ko ano kasta ti mapasamak. Anya, ay nagloko kan? Nagtangken at talaga ti ulom. Agnobyo kayo lang arudan, kastapay lat ibagbagam. Katda kayo mat ngamin. Pinilit da ka nga nangaklon kan kwa na, katjak mat ayayatan. Sursurwa ang ayatan, tasaan mat adakas ataon ni Miller. Nasingpet lagarudan, adapay mabalin na iti biyak. Agbiyak kanto ananam ay iti sidong na. Kan may siya, saan mat unay alakay ni Miller? 65 na laang. Kasla tatangkon. Ay, agtal na ka. Nagadupay la reklamaw. Kat agayan ayat kayo lang arudan. Agkasar kayo kideng. Inaklon ko tayat ni Miller, takas tati kayat yo. Itatagayan ayat kamin, baybayanda kami matan Saan kumamat nga, ti kayat yo ti matongtong pal. Pang-asiyo nanang. Apay pilitem no di na kayat. Kaya nung ay sumapol iti sabali nga ikasar na. Sayang mo itlakay. Sayang tay? Sayang tinapintas agasat ti anak Bak nang ni Miller, naglawa ti dagana. Kandakkel ti balay na. Di abroad amin nga anak na. Pau-pauitan da iti dolyar. Ay, una yan. Nuar-arigan. Kasla si katinang pilit ka ni Rose makirelasyon ki ni Miller. Wen, aklonak dayta. Ngam para mo iti pagsayaatan na ti inaramit ko. Para iti pagimbagan na lakay. At ti allowance mo, Rose. Ada pa lang dyan intad mo nga kwartak di namin, San Miller. Sa bali day jay, sa bali mo't day to'y. Awate mo na, honey. Uray pa nga tagaburan na kiti kwarta. Hanggang to nga masursuro nga ayatan. Sikamat. Di na kumamat pagsawan iti kasta. Masakit anak. Sorry Miller, jak ngamin mapaglibakan tireknak. Saan ka nga ayatan nga talaga? Please, di mo baliksin dayta. Di mo ni parupa kanyak dayta. Iso ngamin ti kinapudno.
Ay ayatan ka lata, Rose. Sa anak mapukawan ni tinamnama. Amok amaayat naktulata. Tangay saan nga awatan ni Rose to itid ko akwarta. Da kayong tipang tidak, nana. Ay na, nagsaya atay. Ay na, pasensya amla ko man ti panagsasao ti anak ko, way. Kas jayla iti damaw, ngam agbali tumula day jay. Ay, kaano nga ta amaayat nakmet. Nay, di mo nag-I love you king kan, inaklon na kan saan? Ay, una, natamnay met nga I love you. Madlaw apeke. Sana balay, ta inaklon na kan. Masursuro na kamot lang nga ayatan day jay. Basta ikam akanayon iti kwarta. Di namat nga ron awatan do ika. Di, siyak ti pangyawatam, ta itad ko kingkwana. Ah, Wan, Milo. em. Siyak ti makaamo nga mga ayaw kingkwana. Basta nukas di nga umay ka, ikam iti kwartana. Wano saan, igatangam iti pizza, siupaw, pansit, litson, kanda dumapay. Dagita ka ti weakness di anak kaw. Litson kas kadapit pizza. Kasta ayan na. Wine, ay na, pag-aayat na ti litson. Iso ano sumarunong nga umay ka, gumatang kanto ka di iti litson manok, kan litsong babaw, ta itid mo kingkwana. Kita no ding aglag to iti ragsak na. Ha! Ni, itaman pa nga umawag dato nga babae. Hello, Gigi. Hello, Rose. Kumusta? Long time no call. I miss you, friend. Kailiw ka matan, ha? Ayan mo. Ay na, adaak dito'y lugar mi, Super busy ak iti trabaho dito, Ay, isumat lang atad talang nga nakalagip ka, Wangin taawisin ka. Agkasara kon si ka. Anya? Agtal na ka man? Anya nga kasar nga ibagbagaman? San ka di? Kasarti kabsat ko. Umay ka dito'y lugar mi, Wan. Nag-adayo mat dita. Hindi uray man. Tapno makapasyar ka dito, Please. Sikati may isang abay. Anya? Please, 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 friend. Sige nga ron, kita akto Jack may pasigurado. Mapantaahani. Adamat lugan ko nga ramatan ta. Ha? Sigurado ka? Kabaalam tagmaneho iti kasya kaadayo, Miller. Wala. Nairuamak nagbibiyahe. Uray ka sa no, tikinadayo na. Sige nga ron Jack kayat nga gumura ni Gigi. Iso nga mapanta. Gayem ko day jay iti sigud nga kumpanya nga nagtrabahuan me. Nga may makar iti trabaho ijay lugar da iso nga pinmanaw. Kasta ka di? Wen Miller, ngam pangaasim hanmon to nga ipadlaw nga nobyanak Nalawag. Uwan, Rose. Friend, kamusta? Ay na, friend. I miss you talaga. Kamusta kan? Ni, adaman ka duwam. Ay, Wen, ni tatangko. Isugayam ti amam. Imbag man ta nakasurot kayo kini Rose, tata. Nakapasyar kayo dito yung lugar me. Uwan, tadyak nga min kayat nga agmay-may sa nga agbiyahe ni Rose. Ala, umay kayo, tata. Yamam mo kayo kini mother ko. Tapno saan kayo amaboring. Ta ipapas mi man tagin niliw dito yung gayam ko. Sana bali, ta very friendly ni mother ko. Saan ka amaboring makiistoryakin ko na, tata? Diyak lang pagharop. Ubing pa imat gayam ti ina ti gayam ni Rose. Saan mo? Bakit akong ta 58 kon kabsat? Si kakit di ubing pa imot gayam ti ama ni Rose. Nataerpay. Ay, agyaman ak. Ay, ures si kapit kabsat. Napintas ka. Ken ubing ka pa'y. Kasla, agtawon ka lang iti 40. Ay, una yan. Thank you, Latan. Ala, umay kakabsat.
Ta ijay tirasa ti pagsaritaan ta. Alaek ijay ti merienda. Uwan, malagarod kapsat. Mapantangarudan. Ay na, friend, kita amdamader kan father mo. Itay dapay laso manala. Bye-bye, am friend. Barang madibilap da. Anya. Sa bagay, single ma'am ti ina. Di mo't si bibiyag pa'y ninanang mo. Kwa, awanan Nabayagan nga nagsinada. Kan saan da nga nagkasar. Anya. Ay, pakawanan nak, Diyos ko. Agulul budak manan. Pakawanan nak ko, ma. Kat, no bilang laang, kayat mo ni maderder para iti amam. Ay, wana. Ginusto dalakit di. Bakit din ngay nga diyak kayat? Ay na, nagmayaten ngay no ag ginustuda. Kat idawat ta, apren. Sa pahila ko, ma. Hello, Miller. Hello, Rose. Umayak kita dita balayo. Gumatang ang iti pagrabyan tayo. Ay, kwa. Adda sa nga ilit nga mintad ta. Si Mangpot na gizay kakabagyan da nanang ko. Di ka nasayat. No umayak ta mamamukida. Ay, saan? Ah, Kwa nga min, handa mo nga lakay tinubyok. ah, Ay, sorry, Miller, Tsakayat nga kantsawanda. ha. Iso nga hang kapal lang ang umaito niya. Sige, no isuti ko na, ma. Kaano nga ron nga umayak dita balayo, Rose. Kwa? Amangan nga min numabayag dagi dya itoy. Iso nga hang kapal lang ang aging nga hang ko nga ibaga niya. Sige. Ang mabalin ka di amangan tayo tiruar no madamdama. Ha? Please, mabita lang. Kailiw ka nga minan na makita. Sa anak nga sure. Basta urayan ka iti restaurant asigod apang pangananta. Urayan ka nga urayan. Alas 6, adaki jayan ha. Bye! Ha? Ay, Miller! Hello! Ay, inidap nan. Kaya't kun nga liklikan ni Miller nga kasano nga taya. Ura kasano ti aramidak. Talagahang ko nga masursuro nga ayatan ni Miller. Hello! Ayan mo, Rose. Itayak pala dito'y restaurant nga gururay. Eh, sorry, Miller. Talaga nga hanak ka makaumay. Hanya, uray 10 minutes lang. Kaya't kala makita. Please. Ay, sorry nga talaga, Miller. Jack makaumay. Sige, bye. Ay, Miller? Ining! Apay nga daka dito'y kapsat. Ay nahain ko ihugnak ti anak ko ang nagpasyar ditaw. Agawid kami mula no bigat. At dala umay gatangan ti anak ko ditaw. Napanagorder iti makan ti anak ko. Mala, agkakalamisaan tayo, Miller. Una. Sige, kapag iso. Tadyak pa'y narugyan timangan. Agsasangot tayo. Hello, friend. Oy, friend, intulod na kami ni tatang mo. On the way kami nga agawid iti lugar me. Ha? Nagapuan niyo? Dita lugar yun. Ay na, di ka na i-text. Ta super busy ang friend. Nakita mi ni tatang mo iti restaurant. Chika-chika. Hindi kuhan, nagdisnudumatin amang itulod kada kami nga agawid. Bigat pa'y kumati awid mi. Ngam gaputa nagdisnudo amang itulod kada kami. Nagawid kami na. Anya? Ay, good news, friend. Kaslag kin naawatan ng dagiti parents na. Ha? Ay no, sa bagay, agbagay da. Napintas ni mother ko, nataurmat ni father mo. Oo na. Talaga nga agbagay da, friend.
Apay nga tagtakala nga umay, Miller? Uuhan, Rose. Taada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya day ta? Impudno ko ni tigayem mo, kaniti inana asaan ta nga agama. Imbagam nga agayan ayata. Uwan, sorry, nga masapol nga ipudnok tayo ta kadakwada. Apay nga imbagam. Di hagdanag ta imbagak nga idila ang dayta. Ha? Lading itek, ang ama mo ka dinak tumasursuro nga ayatan. Marikrik-nak, awan panagayat mo kanyak, iso nga ited kun ti wayawayam. Miller, Sa pulam ti lalaki at talaga apakariknam iti ayat. Di ka pilitin nga agayat kanyak. Tamok adi mo tumaaramid na ita. Ngamin, adayo anata ang anak nga mitisika. apay, ada ka din sa baling ay ayatan, Miller? Adan, ket sana peke nga ayat ti marikrik na para kanyak. No di ket, pudpudno nga ayat. Sino nga'y tinagasat, Miller? Ni ining, ti inatigayem mo, ket umadanin ti kalay sami. Aniya? Mga nananang, Ya, mabisay. ni, apay nga kastatit surayo? Nakalidliday kayo? Awanan. Mga sawan iti sa bali ni Miller. Awanan. Liniputan na kan ni Miller, anak kau. Ulbud mo gayam da jay alakay. Anyat sangitan nyo nga'y. Irik-rik naan ka nga ron, anak ko. Nasakit tinakap kau. Nasakit ti puso. Gapuiti parang lipot ni Miller kid ka. Unayan, hanak to pa nga agsangit. Da kayon tukit din. Ay, siyak tinubyan na idi, nananghan nga da kayo. Waran amok. Ngam irik-rik naan ka nga ron, anak ko. Mga sawan iti sa bali ni Miller. Masaya nga na lang amin, tanasingpet kung saan ana imot. Kastati ko na yung ata ko kwartaan yung amin. Ha? Saan mo't Tila ibagbagam magsika, Rose. Katagpay sumat. Wano kurso na dayon ni Tata Miller. Isu nga kastati ibagbagayo. Ha? Ay, agtal na ka. Saan atila lawlawataw? Sa lawasaw ka mo. Jack amono talaga kursunada ni nanang ko ni Miller. Taapay kaslan nasakitan iti husto, idinadamag na mga sawan iti sabali ti ex ko. Ngam, day takat atap ko lang matkit day. Tadyak mat maliklikan tagatap, gapoy tinakita ka jar tinak. Nagkasar nga rod na Miller, kanti ina tigayim ko. Kat kaslaak na parutan iti siit, idinagsina kamin kan ni Miller. Ngamin talagang awan na pulos na riknak ngayat para kan kuwana. Katita, adamatan bukod ko a pamilya, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Rose. When maya, nagsina kayo iti ex mo, kay samot nagtultuloy ti relasyon nyo nga oray saan mumot nga yayatan. Narigat ti kasta, ti makidan na iti saan mumot nga yayatan. Ta sigurado asaan to naragsak ti buklan nyo a pamilya, no bilang laang. May salaang tamok arason, no apay nasakit tinakam ti inam, idi na sininaam ni Miller. Anya kunam. Siyempre, awan ton ti mangted iti kwarta kan kuwana. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Rose. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana!
Naimbag nga orasyo papagayam, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama, kanibasa ita, kat manipod kanipagayam tayo atonyo, sana pudpudno anagan. Ngam sakbay nakablawan tayo pa ni Adela Vergara, ni Ma'am Lolit Ating, Castañeda Floresma, kan ni Janet Isagere. Kastiman ti surat ni Pagayam Tonyo. Dear Manang Biyanang, may saa ka construction worker. Nakaasawa ak itinalapsat a babae. Nalaing kami na mga sikaso iti bagina ti asawak. Iso nga always beautiful nga uray adda iti uneg ti balay may. Ay ayatak unay ti asawak. Iso atunggal agsweldoak. Irimit ko adagos ken kuana. Rugyak ti agsalaysay. Nagsweldo kan to niya. Kay why? Apay, yabakay. Ni, damagan na pailaang. Katagrimit kan ah. Nabigat tumatin, Papudutak kumapay mo itiwalit. Kutiswil daw. Adula amin day ta. Yag mo kay dayin tarumwara kon. Inak makichinda. Malamang makichinda ka. Ito nagsapan, At dapay magatang ita. Ije groceria ti papanak tanay. Awan mantika tayon. Ulit ka na. Ni, Nay, atanay kumplito natan. Awan surok na wang kurang na. nala, tarumwara matan. Awan pa'y laang di asawam, tunyaw. Ay, awan pa'y mananang. Rabi ay, mabisi na ka. Ay namangan tayo kitdain. Manglukatan iti sardinas. Agulser tayo, nuur-urayin tayo, tigatangan na amasida. Di na mimbaga, marabyang kahayam. Unay ka. Nay, Adday tamo gaya mag... Aryan, abay ta nagbayag kamay. Mabising kami. Ne, Ah? apay, intugot ko ayat ti kaldero. Nangan kay kuman na. Ururayang mingaro tigatang masidaay. Ay na, awan nagatang ko, ta nagsaradan, pati grocery nakasaran. Iso adin magasaklatan iti mantika di tay store. Anya? Sige tagpalusak pay. Tunyaw, karibriban manan jay buok na. Kan nagpakulay manan, kan naka-cutics manan dagiti kukuna. Iwang raw. Ay, nadisgrasya man na. Hintayin remake ko aswildo ka. No kunak tumangamin kan ka, adi mo irimit amin aswildom iti asawam. Di naktumangamin patpatsyan. Ay, aggulo mo no di agrimake. Apain na, may. Awan masapsapol dito'y kusina, Aryang. Rumwar ka dita, mapan ka makichinda. Into nagsweldo ni Tonyo ananang. Anya, kano ka susweldo na laidi kalman? Di ka pa'y nakagatang iti kasapulan dito'y balay. Gimata nga kiti mantika di kalman apay di yun nakita. Kan nagparibanak ko kan manicure kas kada pedicure. Bibiyang niyo kuma. At least saan nga utang. Ayos lang tagpapintas, basta saan nga utang. Pimentas ka nga paisa, ngam awan mat si daw. Agdapal kayo pa'y laiti asin na. Agtipid tayo ka di, tanarigat tagbarbarayo boy. Tanya, manipod ita, siya kaun ti pangirimitam iti sweldaw. Saan ama iparbang tar aramiden ti asawam? Napatpatag ti panagpariban na ngam ti kanan na. Nanang. Ung tamot ngamin aji asawam. Pampanuynoyam tu mga main. Awan kasano ama kaurnong kayaw no kasta ti aramid na. Banyo ta kasaritak to ni Riyang. Kastaman ti imbagamidain. Ngam di mon sa mga minungungtan. Kaano ti sweldaw? Kaya ito nagtapos Siya kon ti pangtedam iti swildom tunya. Siyak ti makichinda. Tapno agsida ka mo iti nasustansya. San apuro dilata ti sidsidaw. Lumasin talangan iti pagnagdan Tonyo. Jak kaya ti makikabala iti man nakibiyang akatugangan. Damot punto ni Nanang, katitikas din yung bagana, bakit? Unang pa'y nga minagatangan, dagiti masapsapol dito yung balay, Sakpay ti pagpapintas, mau. Kat, ninanang ti pangtedam iti sweldom. Kapilitan, ano di kagbalew? Mala, pumanawa nga ro dito yan.
Agawid ako ni Jabalay May. Da kayong tagasawa iti inam. Ta iso ti patpatsyem. Saan ka diya kastamo ti pagbagam? Panunutom ngamin at yan aramidem may. Makan ngamin ti una mga tangay. Saan aribriban, kolor ti buok. Makamo kayo. Pasensya ka na, bakay? Nung makita ang agbalbaliw ka, sika ti pang tedak tumanan iti sweldaw. Nagriga ngamin asapulan ti kwarta, bakay? Nagrigat ti agtrabaho akas construction worker. Pagrigrigatak ti sweldaw. Di ka masaksakitan Ngem pagsayaatan tamo ilatay pagbagak. Amo asayo. Ay, nay, papanam nga aryan! Awang bibiyang mo. Ay, awanay. Nagpasugno din ti asawa. Marabin na lang. Mawampay lang niya riyan. Bye-bye am, no saan nga agaway? Ah? Di mo ngamin ipadlaw apag tatak ko nam launay di asawam. Ta dumakkel ti ulo na, tumangsay. Anya? Spoil dem ngamin di asawam. Iso ajay lakay kayat na ti mapatpatulaw. No saan nga agaway? Bye-bye am. Amang ano pay na timbaga na nga agawid iji lugar da. Ay katbay am ano agaway? Ti oray saan nga agsubsublay kat ayos lang. Surutek at asawa. Na, bye-bye am nga isaw ti agsubli ditaw. Di mo surut-surutan, tagram ko nakmal. Ay ayata nga niya riyan. Matayak no maisi na ti asawa kanya. Ay natunyaw, namin anumata na pimanaw. Tunggal aga pa kayo iday, pumanaw. Ngam saan kamat anat natay? Agsublin tumit lang day jay. Ha? Ay na, nagyaman naktasimang pagkanaryang. Apay naggapam ngay. Ije Balay May. Ngam nagapa kami kaniinang ko. Ha? Wanya nagsweldo kan. Una, kasusweldo launay. Itid mo nga rod kanya ako, tay nakmakitsenda. Malamay, itong bigatay. Pumanawak mo lang nga rod, no di mo irimit ti sweldom kanya. Ay, nay. Ato yun na. Awan surok ko naman kurang na. Nasayat nga rod. Sige, tay nakmakitsendan. Angam na marabyanak nga agaway tunyaw, Apay nga intid mo man ti sweldom kini Aryang. Mapangkano mo makitsinda? Kasangsangpet na pala, ngam intid mo man ti sweldom. Ay na, awan man nga ruden Mapan namanen ipapintas, di intid mo akwarta kan kwa na anak kaw. Sana balahin? Tamao to mo ilang agparparibanday jay. Madadal ti buok na no kanayon na maunat. Ayan ti pinaling kay Aryang. Awan pagpalengkek. Ta pinabaliwam manen ta kulor ti buok ken kokom. Ken pinaatidog mo manen ta kurimat-matmaw. Lumasin kayo nga minan iti paglutuan. Ha? Reklamo kay la reklamo. Awan mo may tultulong yun dito balay. Dunya kayo mo ditoy. May laklakam kayo iti kankanan mi nga agasawa. Na, Makiasawa kayo mananatap na damang pakan kada kayo. Udno gayam ti mangmangeg ko iti. Anarigat akabalay ti katugangan. Takalbaryo ti katugangan. ay, tanangam ti panagsasaw Maryang. Saan nga amin akatugangan ketkas iti pampanunutam? Ay na, ginsasanta kay mo ta katugangan. Pudno mo taman nakibiyang ka. Pakibiyangam amin na makitam kanyak. Umapal ka ngamin ka. Tanakapimpintasak. Napimpintasak ngam da kayo. Sa anak kami nagurang. Nita, podno anapintas ti akin ruar apasit tabagay. Ngam rinuker met ti ugalay. Gat anyat kayat yaw agisparing tayo. Ay no! Pumanaw akon tunyaw. Di akon maanusan ti ugali ti asawam. Kahit mapanan nyo nga rog ngayon na pumanaw kayo nanang. Makamuditan uray agkatang-katang ako na. Amok tumula na patpatag di asawam ngam siyak ngayon Nagsakit ti panagsasaw na kanya. Awan respeto na. Malala, pasensyahan nyo ka diti asawa. Adaw, napasensya timpay ko kenkwana. Ngam awan mutlat ta ti panagbaliw na. Takasanaw, di mo ngamin ungtan, di mo bagbagaan, ken spoil dem launay nga main. Kwa. Agpili ka tunyaw. Jay swapang nga asawa, no siyak nga inam. Siyak nga inam, anang isikog ken kay ti 7 a bulan.
Laglagi pa, masaan akumpleto ti bulan mo ngayon pas nga ikaw. Iso nga adaw arigat ko kun ka tunyaw. Ah, Siyak nga inam ang nagpagpagatas kun ka. Asinaw, tinapatpatig kun ka. Siyak nga inam, wano jay saan mo nga inkasar a babae. kwa, siyempre ako da kayaw. No kasta nga raw, ipakitam ang napatpatigak ngam isaw tunyaw. Ikam iti pagnakman di asawam, magbagaam, tabastusin naklaunay. Sige, baybenyo ta, bagbagak ta. Basta di kay pumampanaw. Tawan sa bali a pagkamangan yaw. Sisya mo ti anak yaw. Nagsweldo kanton yaw. Bumbakay. Kasi di mo pala irimit kanyak. Siyak ti pangirimitam iti sweldom, tunyaw. Ta siyak ti mapan makichinda. Kuha na nanang, nay. Data nay, ito. Agyaman nak. Kat namnamaam ti gatangak anaimas asidaan anak kaw. Gatangak amin akasapulan dito'y balay. Kan gumatangak pa'y iti brief mo. Tadudwalaang di makitkita kapag sinsinublatam a brief mo. Nga isalsalapay mo. Ha? Angam sa paag tulaangan inton bigat ti mapan makichinda. Sige, inda ko na. Apay nga ngaintad mo kanina ng tisweldom. Una ta di mo among igaman ti kwarta. Pagpapintas mo ti pagregregata ka kwarta. Di tayo tupay makasida iti naimasan ka po'y tiraramidang. Kasta gayam ah. Nay, papanam ngay! Awan pakibiyangam kanyak. Ha? Nay, antay pungan ka ngay aryang. Aw mo dito yan. Impang ko ni Jayan ni Nanang. Anya? Adeji kama na. Na, Ijayan ti pagiddaam. Total, iso ti pangirim-rimitam iti sweldom. Anya? Di ijay ti pagiddaam. ay sus! Una yan. Ingkay Jay, Hindi, nakiduro na ha? pumanaw ka dito silid. Ah, Ijay silid ni Nanang mo ti pagturugam. Madurmanakan kan. Tunyaw, awan madlaw mo kineryang. Kanayon matlat ta ti panagpapintas na. Kanayon latamat nga agsukat ti kulor ti buhok na. Kandagi ti kukuna. Kanayon pa'y ti panagpapasyal na. ah. Di mo matik-ikanan iti kwarta na. Ang apay ngay nga adalat ta pagpapintas na. Ay, wala niya. Kanayon amarabyan nga agaway. Inal daw arumwar. Papapanan na aya. Diyan mo ah. Tatunggal damaga ka, balasobas mo asumong bat. Awang ka no pakibiyanga kang kuana. Anya. Di na tupay kaya nga kaida kamay. Ay, bastos at alaga day di ababaay. Awan respeto na kanyak katugangan na. Anya ti aramiden tayo taaryang. Pasok katakman ti kulor ti buhok ko. Nauma akong itinaudi nga ing kulor mo. Sure, day talaga yan. Basta ti karim inton agtapos day ti abulanan. Wen, danag mun aya. Nilakay ko ti makaamukang ka. Sa bagay, amok matkit di anasingpet di asawam. Ay, wen ah. Ay, agpa-facial akman kayam. Di mang papudaw a facial ah. Sure, medyo nangina, ngam at least effective girl. Sige, kayat ko dayta. Di agpapudaw kan agpaubing iti rupa. Tunyaw, kasarjay kasinsin mo inton bigat. Masapa tayo amapan, tasyak ti may sa aninang. Eh, kuha na ah. Tausaran tayo dyan tricycle. Katuan tawan mo't sa bali a pagluganak. Ni Aryang ngay, umay kadimay. Mapan kayo, dakda kayo. Jakpagan ano, ti sumurot kada kayo. Makitam ti kasta pa nagsasauday tang asawam. Bay-bay, anyaw. Iwi kaskaso ni Aryang. Adawag yun na na. Ni Marisime ay. Hello Maray! Hello, kumaray. Sa dino ti ayang mau. Adda kami dito'y kasaran. Dito'y kabangibang a barangay, Maray. Apay kaday. Kaduam nito niyaw. Wan, Maray. Ay nagawid kayo. Tanda milagro nga raramidang ti manugang mo dito balayaw. Milagro nga. Ay basta gawid kayo. Tapno maaktuyo tararamidan na. Bye! Ay sus, inadabnan. Ay tunyo, agawitan. Kalkalpas pa'y lakas, ragawit tayo. Mga tayo pa'y mga. Basta agawitan. Tayin takitaan di asawam.
Pag nauntan, aging gadita balay. Ah, Tapno saan amadlaw ni Aryang nga datan. ha? Kasta nga men, ti intex di kumaray. Sige, sige, sige. Kita to nyaw. Adda buldog araber shoes dito'y ayan tiri daw. Sapatos mo ti lalaki dahi tao eh. Wan, iso nga adda lakit di kadwa ni Aryang alalaki di taunay. Ay. Dagiti awan ang bahay na. Ni. Nakalakmot ti daw. Kug taramaun, ta mga numakapanaw ti lalakay, ang mga numag na ijay daw ti kusina. Ala. Oh. Awan ang kayo ti bahin. Nakalas ti tsurayaw. Dito ipaibalay mismo ti pag-aramitan nyo ti kasta. Ay, di ka kalon! Ay, nagsupli ka di tayo. Tonyo, pakawanan ako ma. Nasulisugak lang iti day dya lalaki. Unmusong tabagay. Tapumano ka ti balayan. Di mo uray. Nga dadakay sa marami ko kang ka. Pakawanan ako ma, Tonyo. Ay, pumanaw kang kunanay. Naimbag nga orasyon na. Adda nito nyo. Ay adda balasang ka. Sumrek ka Agyaman nana. Damag ko nga min ang nagtalawon ni Aryang dito balayo. Pudno aya. Ay, wan balasang ka. Nagsinadan iti anak ka. Kasta ka di. Apay, anyat ibagam iti anak ka. Ipakita ko matoy listaan kan kwa nana. Listaan tay! Nay, anya listahan day tangay. Listaan ti utang ni Aryang tunyo. Ket sika ti inlista na dito Sika kanu ngamin ti agbayad. Anya? Pasig ariban ken facial dagito Ken kulor iti buok. Ken adupay ti nakalista dita. Ay, awan na mo dita. Apay nga, esak ti siniram. Isuata dyan mo amuda kita. Ngam sika matimbaga ng agbayad. Ahaw, basta awan na mo dita. Yung kasingiran, sana siya duray. At dan samot amin ang kini Aryang tinaalas nga ugalay, anak ka. Agasam da ita nga inararamid na. Huwag nga raw. Napukaw, ti panagayak ko, ti day kaya babae. Napukawan namin pinsan ti panagayat ko iti asawak manang biyanang. Akas lakadurman ko pa'y kitden, gapo iti naramid na. Taol timunagan na, danda ni Jack payan kayat adenggan. Iti sana nagbayag, nakasirpatak iti sabali adayag, kat nagkasar kami, kat ita adantalo nga anak may, kat makuna kamay saak kadag iti kagasatan alalake dito'y rabaw ti daga, ngamen, nasingpet tinagbalin nga asawa. Sungani ti ugali na iti mo na anak relasyon ko. Alakastan ti pagayam mo, Tonyo. Alah, kablaawan ka pagayam, Tonyo. Takamaw dyanan na, nakasarak kamitlangan iti talaga, aparakan ka. Kat sapay la kuma, tamataginayon ti kinaragsakyo, asa nga pamilya. Bueno papagayam ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Tonyo. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang Musical Scoring Eli Palacio. In your nose pareti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agiyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amin. Manang Biyanang! Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo ba sa itakat manipod, kanipagayam tayo, naglingad itinagan nga Arian. Ngamsakbay na, kablawan tayo mampay da Irene Grace Morales ni Ferdinand Leo, Stamatan, kan ni Bing Soriano, kan ni Robert Corpus. Kastoy man, tisurat ni Pagayam Arian. Dear Manang Biyanang,
At day dibak nang anakarelasyon ko. Makuna ka siya kunti kagasatan a babae iti lugar me. Ta nakatumpo nga kitibak ng anubyo. Nga oray addan edad na. Magatang ko ami na kayat ko, ken makapanak iti kayat ko apapanan. Gapo iti dayta, limas tugak, kat kunamlan asino akmeten nakabaknangan no agsasauak. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nay, papanamanan arian. Inaldaw ka arumwar dito'y balay. Inak man nagpariband nanang, agkulkulot mangaminan ti buko. Kaya't ko ti unat abuok. Parlor latan ti papapanam arian. No sana parlor, department store. Kanayon ti panagpapintas ken panag-shopping mau. Wen atap no kanayon na napintasak nanang. Kat di nakto isukat tinubyok. Tapno may inila ba kanayon kanya. Ha? Kakaisunabak ng ginubyok. Wine, ngam ado ti mangibagbaga ak kwarta lakano ti kinayat mo itinubyaw. Taadayaw alaklakay ngam sika. Sapay nay, agtutudaw. Asino ti mangibagbagay ti kastaya? Basta kasta ti magmanggag ko. Aduda amang ibagbaga. Uray lakay ni Maxia tagwapo mo't. Ay, apal dalaan kanyak dayta. Siyak ngamin ka ti kapintasan dito'y lugar tayo. Iso siyak ti inaram ni Maxi. Iso nga apal dalaan kanyak dayta nanang. Basta siyak naragsakak, tabak nang ti pakiasawaak to. Apo sa bali manon ta kolor ti buok mo, nariyan. Bagay ko mo lang, Elsa. No siya klamay sa. Mas kay kayat ko dyan natural a kolor ti buok mo. Saan ko a type data a kolor? Makasisirap iti mata. Agsisinnukat ti kolor ti buok mo. Blue idikwan, green manen. Sa ita, violet manen. Probinsyana ka lang agpaiso, Elsa. Barbaryotik ka nga min, so di mo amo ti uso. Ha? Ay na, kastutiin ita, Elsa. Awan ka tamom, ah. Alo, di ka agungat arian. Ibagbalak mo ti agpaiso. Ay, di ka sumanaw, no, di mo amo ti uso. Ignorante ka nga min, so di mo amo dagiti uso ita. Nay, di ka kumamot agsao iti kasta arian. Apay ngay nga uyawin nak. Kat agpadatamot la taga-awaway. Naka-boyfriend ka lat adda mabalin na. Kunamot lan asino kan nga agsao, friend. Aggayom tapay mo't nga rod. Wen, tagawawayak, nga mamok ti sumuro ti uso, Elsa. Sana kaskan ka. Ay, tantanangam ti panagsasaw Marian ha. Sa nagaputa bak nang genobium. Kat lumastog kamatan. Maditi kasta gayam? Kung namatlan asino kang agsasaumot, Elsa. Kasla dama pagkarkarit mo, mat. Di ta ka manlangan. Pero adda ka sa pulam, ibagam lang, sa ikan ka iti kwarta, Marian. Agyaman nak, Maxi, my love. Ay na, nakasingsingpot ka unay kanyak. Gaputa lab na lab ka, Ariana. Amin nakidsawem, ipakay ko. Di ka kaya tapayan, my love. Basta di nakisuksukat iti sa bali, ha? Saan to, Apolos, Maxi? Si kalaang ti lalaki dito'y biyag ko. Si ti pakiasawaak to. Oh, nakaragragsakak, Arian. I love you. I love you too, Maxi. Elsa, gumatangak man iti mantika balasang ko. Mabit lang, nana ah. Oh, atoy nana. Agyaman nak. Oh, atoy tibayad ko. Ay, nana. Adaman damagag kada kayo. Makimari tesak man laeng ah. Apay, nagamamuan da ariyan kanjay lakay anobyo na. Iti kano mo, social media, balasang ko. Ano kasta? Kadagito'y laan nagkita da iti personal? Wain balasang ko. Ang inaklon na mo adagaws. Di na pala nagamamuan na imbag ngam inaklon na mo tayo. Sana bali nana, basta nasingpot di lalaki. Diya ka mo
Nasingput siguro ah. Ay, binagbagaak mo't jay gayem mo. Bagak asaan nga agdardarasodos. Ang agpakalaing may bari-bar ti sumbat na no datuma. Ala, nadlaw kumot nga ruday takan ni Arian nana. Kaslalim mastug kan timmang sit manipod addan nobyo na. Hay, ngalala. Pasensya amlatan jay gayem mo, Elsa. Siya ko unti akid daw iti dispensa para iti anak ko, balasang ko. Ada akmanen, Arian, my love. I miss you, Maxi, my love. Ala, sumrekan. Agyaman ak. Awatim na gito'y pasarabukin ka, my love. Agyamanak, my love. Anyaman ang dagiti pasarabong kanyak ngay. Lukata ba? Tapno maamuam. Madamdaman ton. Aginiliw tapay, Maxi. Ngamin, kailiw kauna yan. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka manen, Sir Maxey. Ay, wala. Kaya't kayo mo't abisitaan, nanang. Ay, wan gayam. Agto'y ti kwartayo. Ha? Ay, apay nga ikan nakiti kwarta. Kababain, sir. Ay, nanang, awan ti rumba nga pagbainan niyo. Ta asawa kung iti mabiit anak niyo. Di dakman awagan iti, sir. Maxi, kunayo ka dilatang kanya, nanang. Ah, ay, Alan, awatin yung ti kwartayo. Masit lang ba nagdayta kanya? Sa balin tumanin titid ko a kwarta kada kayo. Intun asawa ikon ni Arian. anya? Ay, saan, Maxey? Sa anak nga kid daw iti kwarta, akasukat ti panangasawam iti anak ko. Gumatangak man iti karne, Elsa. Anya karne, Arian? Uran niya ditan, basta karne. 3 kilo, tas sidang dagiti aso mi ti daduma. Ha? Ipasidam ti karne kadagiti aso, Arian? Wana, kan 2 sardinas man, tanay bagla pang isaw-sawan day ti karne asidanda. Ha? Ayun na yun. Nagsosyal mo't dagita nga aso. Kagagangay na ata sosyal mga minan ti amo dahil sa... Ha? Alan na, itad mong tigat katangak tagawid akon. Ay, sige. Ang karnit manok ti adda. Nalawanan, 3 kilo. Ado ti bayad ko Inayon mo tay 2 sardinas. Wana riyan, mabitla. Ibatik dito hindi sa ngaribo, yag mong tigat katangak tamapanakon. Ala, awan samot pagbariyak dito sa nga ribo, Arian. In purchase ko nga men ti collection ko, idi kalman. Kat si kapay lamot ti buena manok kita. Ay na, nagkuna nga minaya abariyaam dayta. Saanan? Keep the change. Ha? Sigurado ka? Ala, nagdakulan ngay. Ay na, manumot la dayta kanya ngay, basit lang maikisay ti kwartak. Ha? Ala, yung muntigat katangag tagawid akon. Napudutan, diyak kaya ti mainitan. Sumurot akon ka ni Maxi nga agpasyudad nanang. Ipasyar na kano ijibalayda. Anya? Kahit maturog kay Jay. Kawan Nay, Arian anak ko, kita Di kay pa'y nagkasar ka ni Maxey. Mga no makalipat kayo, anak ko. Ay na, agkasar kamin tumot lang. Di kay ka di madanagan. Tadi naktulokwan ni Maxi nanang. Lakayan tinubyo. Lukwan nakpailaan. Di naktulokwan day chay. Aguray ka. Apay nga yan nagdakkel tabag mo. Bado maamin tilinaon day ta. Nanang. Ay, nukas ta. Agbayag kay Jay. Agyan kan sa mo ijayon na nakaw. Saan? Agbakasyon naklaan? Ang makitan to makidin no kasano? Oh, anyari yan? Mapanta ka din? When my lab? Ang agdududo pa ilaang mat.
Sa nabali, tadamo ilugan ta. Nanang, yawit ko kailang tanak yu Tapno, makapasyar mo di balay. Kanuun gayam. At iti kwarta nga inkarik ka kayo nanang. 20,000 pesos amin daytoy. Saan? Jakawatin dayta maksay. No awatek dayta. Kaslamutin gat-gatangem ti anak ko iti kastangar aramidam. Ay na, awatin nyo kit din nanang. Agin di kayo ba lang, met? 20,000 daytan na, di upay kaya. Ay saan? Basta jakayat nga awatay. Hala, Maxi, yigmonta siyak ton timangtid kininanang ko. Mabain la amang awat dayta. Agin didi ka dilang ni nanang. Ang amin tunawan ka, kaya't namatlaang. Ato yung tigat-gatangem adanom, Arian. Ay, agyaman na, Kelsa. Ay, sapay agtudtudo pa'y lang. Ay, at ti bayad ko, kukuha mong ti sukli. Ay, katala. Thank you, Arian. Papanan nyo nga. Darling kat ni, nagpiksa ti Tudo. Ipasyar na ka nun ni Labs ko Balayda, Elsa. Anya? Ay, kano ka ngay nga agawin? Magitan to, Basta agbakasyonak pa'y lang Balayda. O sige, mapanakon kat ni. Amang ano ipigsa naman ng titudo. Ururayan na kung tinobyo kay Jalugan mi. O sige, bye, Elsa! Kamo na riyan. Sumrekan niti balay mi. Ngagbalin mo ten a balay mo. Wow! Nagdakkel gayam ti balayo, Maxi. Nagdakkel a 2 grados. Ala, sumrekan. Agpay sa ganak iti merienda. Tag merienda ta riyan. Alona! Sa dinutan mo? Apayaya! Mangisagana ka iti merienda. Tapag merienda ni Arian. Maxi, babaunan nyo dahi dya, bakit? Nagsuplada matin. Ala, di mo ikaskaso dahi dya bakit? Umay kakitin. Ta agpulis ta pa'y nga umura sa tanto ag merienda. Mabali man na nababahay ting sangkot mo. Talagang awan babain mo, Maxi. Api akas jeti ibagbaga dahi dya, bakit? Napud no ababaunan dahi dya dito Api akas jeti ibagbaga na ka ni Maxi. Kunang matlan asinon amang serser mo itinobyo. Makaungutan ni Maxi. Asit gak man laydan. Asino nga minday dya bakat? Api akas lasig siguro ang mga papakan ka, Maxi. Di tan pagsaritaan dahi dya bakit kunakmet. Di mo lang pakibiyangan dahi dya. Tigit di may papan ka data ti panunutan ta. Maxi, Umay ka man kit di. Sa kayat kang arakupan may lab. kaano nga ron ngay nga agkasarta? Planuan ta pa yan ay bag ti may papan iti dayta. Tadakkel ti magastos iti dayta. Isuad di mo pa ila panunutan ti may papan iti kasar. Okay? Okay, Maxi. Ay, sika, babay. Tumulong ka mamatiti trabaho dito'y balay. Di kag senyorita. Agtrabaho ka. Ni, apay. Asino ka mang manmandar kanyak nana? Kaya't mo tayo pulong kay ti asawa? Agraraman. Awan karbo nga mamang ibagay ti kasta. Takabit na ka lang ti asawak. Ha? Anya nga asawa nga ibagbagamat. Kadwan mat. Siya ti original nga asawa ni Maxay. Iso di kag balin nga agraraman ha. Ta siya ti kasar ni Maxay. Iso ano siya ti sika. Nasaysaya at la pumanaw kan. Ngamen adda asawa ti nakirelasyonam. Aniya? Apya di mo imbaga tagpaysukan niyak, Maxi. Pakawanan na kumano naglibakakan ka. Diya kung pagan ano ni Alona. Si Kate Ayatek. Nabayagan asininak. Apay nga ron nga gabkabalay kayo pay lang no talaga sininaamon.
iso ti mangikam-kamat iti bagi na kanyak. Kas makita mat. Agduma ti silid mi. Papanawam nga rudan adi ti balay mo. Ay, jak mabaling nga ramidan da ita. To sigurado adata ti papanawan na nubilang na. Dakdakkel ti karbangam iti dayto a balay ta lalaki ka. Iso ti aking balay iti daytoy aryan. Sigo din abak nang naluna iti balasang pala. Katsakbay ang nagasawa kami. Naipatakder nan daytoy abalay. Anya? Iso nga alusan tantag na dito'y aryan. Talo awan ni aluna. Awan pag naidan ken kwartata. Anya jay kunam. Ulitin man arian. Ni Maxi. Ang dagaya masawa na nanang. Anya! Ay, kunakon kay. Da mo pa ilaapan nakakita ken kwa na pagdwa-dwaanan tilangana. Sinaab nga ruday. Nanang. Di kan makisinara kiti dayjay amaksay, Arian. San kumanatang ken ti ulaw? Anya langan nga iti ibaga dagiti tattao no sinaakon. Nakarkaraw ama chismis ka no di mo sinaan dayjay tao. Isu sinaamon itatana sa papay. Nanang. Total, saan mo't gaya mabaknang? Diyay mo't gaya masawa na ti baknang. Mayroon ranod laan. Di nakbasta masinaan arian. Andon tinagas-gastos ko ken ka. Sa ita, sinaanak akaslaawan anyawan na. Kasano? Inulbudan nak. Di mo imbagang at dagaya masawam. Basta man jakon. Sardangan na kon. Pinapanaw na kon ni aluna ijabalay na. Iso adatan ti agdan na. Ag naidta ijabalay yo. Ay, saanan? Tasan ka na paganano? Anya? Ha! Nukas tangarod. Bayadam amin. Aginas gastos ko ken karyan. Oh, adto ti listahan. Ha? Anya tinlis-listam di tangay? Listahan dagiti ginas gastos ko ken ka. Oh. Tinutal ko maten. Kita am ti total na. Nagdakkelan? Talaga dakal. Bayadam dayta. Taday talaang tinamnamaag apang rugyak. Ta sininaan na kon ti asawak. Anya? Nagpakpakaasiak ni Maxi nga iniinota kabayadan ti kwarta nga iniintad na kanyak. Kat iman nugot mat. Kat kaasi na nabayadak metlaeng apaman na nagtrabaho ak iti may sa grocerya kas may sa sales lady. Kayat ko nalipatan tinapalabas nga may palagip metlat ta kanyak. Kat ita adamot ten bukod ko a pamilya kat liman dagiti anak me iti asawak. Alakastan, to'y pagayam mo, Arian. Nalakit, paset, tinapalabas ako na da pagayam, Arian. Tinapatag, nagbabawyam dagiti nagbiddutam. Katita, naragsak kayo na sa nga pamilya. Pagyamanak, ting ka pa nagsurat. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam, Arian. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.